यू ट्रेन से मिर्ची एफएम पर रफ्तार में मैं आपके हम सफर साथी कृष्णील शामिल हो चुका हूं और पीजी में विदेश में आप जहां कहीं पर भी हमें सुन रहे हैं कृष्णील का प्यार आप तमाम दोस्तों तक पहुंचे। हेलो गाइस, मैं हूं डीजे कृष्णील। आप हमें सुन सकते हैं मिर्ची एफएम रफ्तार में मंडे टू फ्राइडे शाम 3 से लेकर रात 7 तक हम आपको रॉक कराएंगे। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। अब दिल करता है हाले हाले से मैं तो खुद को गले लगा। Ni sambul binaka sai kwengo na pole leka ni nonde tukutuku ena rele subo endo na komiti erlewena na professor na university na makarawati na veterung lebu ena ba tule wata na komiti ngo na bisau mena terubaki ena buku ni kenan dikebi na maka tuku na ministani bulio Dr. Mahendra Reddy ni na kilebu ni sasango na kenan andrebe me laurai na babu tukana taki ni sasango kame bandi taki talanga nanonra babara utakira nangone membaleta nanonra daka e torba gina tikino gome venduta itaki kina na maka erawati ena science kina arts go enduanga na kana boritaki ena raw mena kileitiko ena lo monitor na madao mengo na madal ni bondindike kasa tuba kata kata litinga na ministry na beisau mena torbaki ena scaling system ena beterung ni bembaki tukuna professor Biman Prasad ena ito ni Beisanga ka tukun metaura na itu tuway lilu ni matambosi ni Public Accounts Committee ni Bokamer to rirumbita ka na kenen dikebi na Auditor General's Report edingo mendendai na ito ni Beisanga e roslu kadiwa na ilabelabe ni Bembaki wayama ina rondolu fitu kina rondolu chinika tolu ngoendore tikina e warra kambalabu tikumai na ito ni Beisanga kasanga edingo mituni kuwa tukuna Biman ni kebaka sana mani bandi taki kina itutu waililu ni matambosi ni Public Accounts Committee e bandi taka ve kendale benua ni nandi kebasar babinaka na ribote ngo daga kina bondo donu karao menda klana le benua na kena banga taki na ilabo ni matentu esana bara utare subo endo hotel bo ena tarna hotel ngo na Jaduram Investment Limited katoka na kenisa wailabo ena $2.5 na milioni dola na yada go ni hotel longo na James Cook Hotel rauta ni wasanga bul na rumu ni hotel 5 na tambabale katiko telanga kin na balnikana ka wasanga rikin na beka kana wa India China ke na babalangi kinangito tos bina sartiko na babarau ni Telecom Fijiana ena bugun sotsot ni Central Coast Sevens e Australia ena moni madawa tukuna ilestani bula nandoni wabulidi ni timi lewe abitu veir na wanela ni nandikebi resotal nandongito Australia errawa ni ramata takana nando benua ena sotsot ni IRB Women's Sevens World Series ena weather na sotsotongo ni Central Coast Sevens Australia ena singa waruai kena singa tambo e Sydney Australia mai da beker na balele ka ni nondi tukutuku ni pueden vinaka. So what was the question again? Oh, why is it called the traffic jam? Well, you know, the reason is it's because I have 2 really cool cars. Seriously cool cars. And I love drifting, racing, because I am fast and slick. And plus, I like to create a bit of traffic jam myself with a whole lot of great music. Bulunaka, my name is Real, your host and DJ, right here on the Today FM Traffic Jam every weekday from 3 p.m. to 7. Right here on Today FM, today's hit music.